wi'ete a wattitiray qana'a o wi fama laha abadan wallahi min badali a yaɓata koye wattitira yondinare ko waɗi noon sen taskike en ndaaray tawen neɗɗanke si heɓaali yondinare kala ko heɓi e hoore ndi leydi ɗo wawatamo muññinde wawatamo yankinde wawata accindemo ko wowno kon si o suttini hoore makko si neɗɗanke suttini hoore muɗum jattugol fi yo heɓu hay so heɓi honɗum o rewa e laawol ngol o jattira ko waɗi fannama himo heɓude haray ɓernde nden hino noddude yo wakkilo kadi o ɓeyda ko waɗi o haarata neɗɗanke haye gooto heɓaali ɗo haa o inni mi haari ɓurɓe marde ɓen ko ɓen ɓuri wakkilaade ɓurɓe marde ɓen ko ɓen ɓuri faaleede ɓurɓe marde ɓen ko ɓen woni e ɓurde lawgol laawi sertuɗi fii heɓugol si ɗum woni rini ya ahil karim hadi wonkin makin waɗaaki doyi annda wondema jaakomi neeɓi heɓude min wo heɓuɓe ɓen wo ɓe heɓaali wo meɗen fof amen meɗen fota reereɗude min fof meɗen faala hon ɗum wawatan mi yondinde hon ɗum wawatan mi fawtinde fondogo koko wiyete kon tun alqana'a ko ɗum ɓeynata alqana'atu hiya alghina ko wiyete kon qana'a yondinare ko ɗum woni ngalu haqiqawu ngun ayyey goɗɗo taway mo mari ɗi fof fi zahir hiɗen reeni kala ka o faala o yahay hiɗen reeni ko o faala o wattoto ko o faala wo o ƴaway ka o faala wo o hoɗay kono hiɗen reeni kadi himo rewde ka hana rewede ɓuri heddiɓe ɓen fof himo faala ɓuri heddiɓe ɓen fof himo yangade ɓuri heddiɓe ɓen fof ɗum ɗo ko hunde hawnide ha feƴƴiti neɗɗanke julɗo no du'a heɓude ko wiyete kon alqana'a fiyo ɗum ɗo yondinmo fiyo o rew allahu subhanahu wa ta'ala yo jokku ko allahu subhanahu wa ta'ala yiɗi yarli e ɗaɓɓere makko nden si ɗum ɗon waɗiri noon hay so heɓi honɗum nde o wiyetake ko malkiso ɗuɗugol maɗa jawdi hollaali hiɗa aña bal jogodira e yiɗede ma añede allah azza wa jalla yu'ti lmala waddunya man yuhibbu wa man la yuhib allahu no okka jawdi himo okka aduna mo yiɗi e mo yiɗa woɓɓe goo sikkay si tawi kaari heɓi ɓuri fof haray himo mari chance ko ɗum ɗo woni chance ka maɓɓe babit chance on ko neɗɗanke marɗo mo ala chance ɓeɗo ɓe famal pete chance ko waɗi noon allah subahanahu wa taala no okki ɓe o yiɗi eɓe o yiɗa aduna idan heɓugol oɗangol holla allahu no yiɗi mo ɓuri fof holla allahu subahanahu wa taala no añimo kadi ko ɗum waɗi hande kadi kala nema ka rawɗa tawi no du'a rewede laaɓi poy haray yo a andu ko heɓuɗa ɗo wo ɗum ɗo hollaali ɓay a foti e ɓeeɗa ɓe tawata ɓen ɗoftaki allahu kan hino añimama ɗum o yiɗama ma o jarribike ma o nangitirte woni o ardinanima nemaji ɗi yaratano ko waɗi noon moƴƴuɓe feƴƴuɓe buy e fewndiɓe woɓɓe koɓe allahu fontani ko wiyete kon arsike tawata no yaaji moƴƴa ko woni muskila on fof siɓɓe julɓe tedduɓe ko si tawi onti acciti ko nelaɗo yamirimo kon ɗum woni wata taw a sikki siwa hewtude ɗum ɗo yowama ha rewa e laawi ɗi dagaki si ɗum ɗo woniri ni neɗɗanke ñawnotako yimɓe ɓen o heddina ko o ñawli himo mari feere yoɓugol si tawi neɗɗanke arsikama haqqillaji e doole no ɗaɓɓira ha o sikki ɓay so heɓay ko be o rewa e jawle yimɓe heddiɓe ɓen ñawlo heddina ñawnoroɗa acca yarude ɗon ñawnoroɗa acca yarude ɗon mo kala mo gollidi wi'ay allahu subahanahu wa taala yo danna yiitidude siga oɗo ɗum way ko tanani ko ɗum waɗi ha yimɓe ɓen naati ko ɗum woni ronkugol jokkugol no nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam yamirini ko ɗum pooɗi oɗo yo alhaali ɗo nelaɗo ɓe maaki e hadith goo layyul ganiyi zulm mettingol neɗɗanke marɗo feere himo ñawli oron ka jonnitude ɓe o ñawliɓe yo andu haray himo tooñude himo e hoore tooñe si tawi a waddi e goɗɗo alhaali ko wiyete kon ko haa ɗo ñawlodirɗon o wallinanima dele moodi e ko haa hewtitaka makko nde hiɗa ñawlo kadi welowego joginoɗa ɗon ngon yurmodiral ngal joginoɗa ɗon ngal naɓidal ngal joginoɗa emo ñawliɗa o yo eto ko ñande jonnitatamo ɓurɗon weldude ɓurɗon naɓidude e hoolare e jogodiral ya andu ɗum ɗo lawratama yeeso ƴettugol jawle yimɓe ɓen gollitira sikka ɓuri muɗum ala haray ɗum ɗo ko ɗayreni on ti ɗayna woni hoore muɗum on ti ɗayna woni hoore muɗum so on ti gollitiri ni alhaaliji mum ɗin ha o heɓi e ɗum ɗo o mooɓi o sikki himo ɓuri fof suusude reedu on ko hettata ko o jatte ɗum goto hettata ko o ñawli ɗum yo andu ko tarduman o woni ko ɓuri hawnade ko wiwde ko ɗo o ñamata ko ɗo o yarata ko ɗo o ñamminta ko ɗo o waalato ko ɗiɗo woni gurdam makko ɗam si oɗo wayini haray tana heɓimo nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam makani no jeeya ko waɗata ha goɗɗo tawa o jaɓantaki du'a makko on wongol makko himo ñamude ko harmi
himo walade ko harmi himo ɓornade ko harmi bal wa ghudhiya bil haram ngure on ko harmuɗo ɗum waɗay ha allahu jaabinantamo du'a o ñaama ko harmi tawa so falama nde kadi fewtude allahu toromo e allahu arsikumo ɗum ɗo haɗay ha o jaabinane du'aji makko ɗin haray sahabaɓe wakkilotono sahabaɓe jokkayno koyete kon wakkilare ɗaɓɓugol kono hiɓe hulayno allahu subhanahu wa ta'ala Sa'd ibn Ubada ɓe inni no jeeyano e du'aji makko ɗin ɗo torotono allahu subhanahu wa ta'ala yo allahmo ha o waɗa sharhu o fasida nder o inna la majda illa fi'al wala bi fi'al illa mal wonde ma de holli no waɗi piiji o nafa ino sahabaɓe o ñammi ala o wi kadi noon ɗum wawatimi ala feere mi torike ma allah wokkan feere o darano kadi o golla ɗanke on yo wakkilo kono yo wakkilaniri wakkilorade noon o anda wonde asike makko on o heɓaymo aqulu lakum wa astaghfirullaha al-azim lakum innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام خير خلق الله أجمعين نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمع بعد سيب جلب تدب وباوكم نلا نمير صلى الله عليه وجنين وصحابة بن جنة wonde je ɓe ɓanginanaynoɓe fiife moƴƴunoɓe immorde bani israila israila woɓɓe sikkay ko bonɓe tuwo ton wal haaliji kanuɗi tuwo moƴƴunoɓe hino maɓɓe fewnoɓe bal allah subhanahu wa ta'ala ini faddalahum ala alami zamanihim allah subhanahu wa ta'ala israila eɓe wuuri dunoɓe bani israila ɓe kala ɓeɓe wuuri duno ado moftere sallallahu alaihi wa sallam hewtude ɗum ko moƴƴere hewtintaɓe ɗo wona ɓaygol ɓe wonno bani israila nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam jantani nelaɗo fi yimɓe ɗiɗo sertuɓe alhaaliji kono ko ɗaɓɓaynoɓe kono hiɓe fewno hiɓe moƴƴuno alhaali ka gollodire maɓɓe hiɓe moƴƴuno alhaali ka moƴƴagol e jiyaɓe allahu subhanahu wa ta'ala ɓeni goto yalti o yehi e ɓurwe ɗum kadi ko sahih muslim woni ko tabiti ɓe mana ko hadisaji selluɗi wata ko so onti sikku so wiyama qissa haray ko qissa ko wolete kon ko qissa tuwona e wolede ko nelaɗo ɓangini ɗum wondema yonti andu ko waɗi kadi goto yehi e ɓurure o rena mo andi hayye goto ala e nde nokkure ɗo hayye goto wawata haalude ɗo o nani goɗɗo no ewno e fewdo duulere dow o inni wondema o inni duulere nden yarnu nokkel kaari yarnu kaarijo kam yarnan kaarijo ko o remi ko o inni duulere nden o nani goɗɗo no inna yarnan kaarijo ko o remi kon ko ayyo duulere o daari duulere nden tawi nde memmini nde yaari ɗon e sengo goo nde wancini haa yoni kande wancini ɗon tawi ko nokkure ka kaaƴe ɗuuɗi kono ɗen kaaƴe ɗon ilinayi ndiyam ɗan yarataɗan ndiyam ɗan ili haa yehi e nokkure goo o jokki ndiyam ɗan himo anni o heɓay ko honɗum waɗi haa nde ɗo duulere wi'a yo yarnu kaarijo o anda ko honɗum kaari yarnana kaari heddiɓe yarnanaka ɗum ɗo no haton jinni andude fiyo a jokku ko kaari yarnanaɗo on jokkuno ko wona fiyo ittore wula nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓangini ɓay o yehi o yiiɗan ndiyam o jokkiɗan ha nokkugo o tawiɗan yaha ɗon e nokkure ka rema o tawi ɗon goto pet on remo ko remuɗo nden nokkure ɗon ko on woni himo sendita ndiyam ɗan ɓay ɗan hewti ɗan ari ha ɗan towrinali bo ɗan saaju nokkugo ɗan ari ɗan ili o ari noon himo senditande ɗan ngesa makko man ɓay o hewti o inni kaarijo o noddalimo inde makko nden o inni ko honno wiyeteɗa o inni ko kaari si o yako nannoto bi mana yarnu ngesa muhammadu mban o ari o landimo honno wiyeteɗa o inni ko muhammadu inna nde yaadi o ngalɗi moƴƴa oɗa kadi andamo kono on landiti kon ndu landanɗami inde am o inni mi yehi ha nokkel kaari ɗa mi nani rini hunde kaari mi ari mi tawima ɗo wowlanan ko honɗum jokkuɗa ha tawi antum a hertinante hay hito ja ko wiyete kon ɗoftare waɗay ha piiji ɗin moƴƴa ko wiyete kon ɗoftare waɗay ha yarnane ɗe foti ko e ngesa wonɗa foti ko e boutique foti ko kala ka wonɗa yandu ɗoftare ma allahu nde moƴƴinante alhaaliji maɗi ɓawo ɗum o inni ɓay alandi kala mi wowla sina ɗum na jikko a wowlugol siga ɗum ɗo o inni min simi remi mi soñiti mi senday pecce tati
feccere goo ko min e ɓey nguure annden men ñaama men wallitoro feccere goo komi wallitoro kawtal ɓe am ɓe mi moƴƴo e maɓɓe ɓen ɗon no haton jin feccere goo komi arta mi remitoroya ɗum woni mi bonnata hoore manan kun an kun kono tono ngon naamin tun ñaamata mi okkoroy haton jimɓe ɓen mi fawtoto ɓey nguur nden ko ɓuri hawrade woɓɓe añanino haa jooni ko ɓey nguure maɓɓe nden ɓe añani aɗanayi ɓe innama min komi fuɗɗoto yangade onon on heɓaka hande ɓe ñammintaɓe ɓe wallintaɓe haa wona pay koye no reeni jawdi no heewi e suudu num kono noon no soñji ɓuri hayɓe ala ɓen feere si tawi neɗɗo wayini o bonnay ɓiɓɓe makko ɓen oɗo ari o fawti ɓe nguure makko nde o fawtoto kadi heddiɓe o nafa ɓe honɗum woni oktorgol ɓe tawata ɓen ala woɓɓe goo sikkay ko wiyete ko okkugol ɗuyta e jawdi nelaɗo maaki okkugol ɗuytata jawdi alqur'an on kadi wi wama anfaqtum min hayrin fahuwa yuhlifu wa huwa hayru rasiqin kala ko neɗɗanke arsiki okki kan goɗɗo goo yo anndu allahu lontinanaymo ɗum bal malaikaɓe aray ka hoore leydi ɗo allahumma aati munfiqan khalafa wa aati wa aati allahumma ɓeya allah subahana taala yo okku kala ndema okkowo okkamo lonto ko okki kam si allahu okkima lonto ɓuray moƴƴude wa aati mumsikan talafa neɗɗanke kala mo okkata yoora sooke o yo taw ko perdi jokkatamo hayrugol ko hokkitaño marsata ndaaruɗo sa ƴetti a remi gabbe seeɗaje ko ɗum ɗo ɓuuɗata kon ko andata ɗum ɗo sa naɓi ɗum ka moƴƴi ko ni ɗum woni wawde haray a yahu waɗuɗa ndem a remoy gabbe seeɗaje ni heɓuɗa tono ɗuuɗuɗo qissa ɗimma on ko qissa holluɗo neɗɗanke on so ñawlike yo jonnitu so wowli o fodi yo o hunnu yimɓe ɓen hutodirino haa andini en gongugol annabako nelaɗo sallallah sallam ɓe maaki ko attete ɓantede hakkunde yimɓe ɓen ko holodiral hande yimɓe hutodirino ko ɓuri hawnade kon ko wiyete woni joni ɓura hutede ka yimɓe ɓen sabu nawne wajuraɗo ɗum o wondi woɓgo joni ɓe añino haa sikki joni ɓe innay ka meɗen si tawi wande boɗere woni ko hawi goɗɗo onno nagge boɗe ɓe hawi goɗɗo hay o yi wande o dogay ko ɗum waɗi si tawi a gollidi e woɓɓe goo ko ɓeɗo tan ƴinoroɗa wonno e jam ko ɓeɗo woni makko baɓɓen ɓeɗo du'ano jokkude laawol tawi ɓeɗo woni ɓoyliɓe hara sikkay fof ko ɓoyliɗo tawa na noon fof wayi ha nano kadi yoɓe wawni siɓe julɓe tedduɓe oɗo o yehi o ñawli goɗɗo goo ka o arata ñawlagol mo on innimo aynal kafil ko on ɗo woni fawtantoro ma on si tawi aɗon kiilan jonnitude o inni wa kafa billahi wakila allahu yonilan wakil de renowo ko o woni ayni programme o inni mo ayna shahid kombo seedi o inni wa kafa billahi shahida allahu yoni seedotoɗo en enen ɗiɗo oya ɗum ɗo ɗiɗo ɗiɗi wallinimo fondo yimɓe ɓen ko ɗum du'a wonde si tawi fi allahu wowlama tawa wallinay fondo julɗo on alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidicrillah fi allah si jantama foti ko e gollodiral foti ko e huɗagol yo taw ɓernde julɗo on ɓernde makko nde waalike kono fof annidirino joni tellement ko tawata yimɓe bonni o tariqa ɗo ɓe sikkay ko sa wowli inde allahu haray joni ko yatarattabu ala dhalika ko jamfodironi jokkude ɗo goto hoolaki fi allahu no wawi dandude ɗum e ñamade muɗum goto hoolaki fi allahu no wawi renude ɗum jawdi mum ndin ha joni hay goɗɗo huuɗi tappi onde wallingo selu ɗum on addanami garanti oɗa joɓi garanti on allahu yoni seede allahu yoni mo tawata wawi en dandude enen ɗiɗo oya yetti nden ñamade yaadi e mayre golloy ha hewti sa'i mo ɓe wallini on kono ka o yehi golloygol ton kaka ɓaawo maayo wiyen goɗɗo yaha kaasa golloygol kaasa si iwete arte ko be heɓe kunkiwal ɓay a wata fubbade ɗon sa fubbike ɗon haray an wo jawdi ko ñawliɗa o ko ɗon woni e hettude heddade o daari o tawi wala solution e hoore o anditi allahu waɗano seede o inni ko be tumi jonnita o jawdi makko ndi leerka o haldi e makko ɗon kon ɗum waɗi o yehi o ndaaroyi leggal o taƴingal o moƴƴinani ngal luuro moƴƴo o naati jawdi ndi oya ñawli no yo ñawli oya ndi fof nder ton o wombi haa moƴƴi ari ka nder maayo o inni allahu kaarijo fawno mi ñawlotomo ko an o wanno o hoolorno ɓay mi waɗima seede ko an o wonno deeno makko on ko ɗum waɗi mi torikema hewtinanoyan o ndi jawdi makko o ukki maayo ngon ka nder maayo ɗon ndin jawdi e ɗuuɗude o windi e mayri lettre hu oya kañum kadi habboyi ñallal ka ɓe hawlɗo mo andi ko ton o yaywrata mo habboyi ngal o inni o araani kono o haynoyi allah subahana taala addi kun ha hewtinimo ɓay kun hewtimo
o inni joni ɓay mi heɓali mi hettali jawdi andi hande yo mi ƴettu ɗum ɗo bete mi naɓora ka suudu no gasa ɓe gurde wallitoro e ɗum ɗon immorde o aɗugol leɗɗe ko defira e ko nandi e muɗum o anda jawdi makko ndin no nder ton ɓe yehi ɓe taccoyi ɗum ɓe udditita e jawdi makko ndin fof no nder ton kon ɗum waɗi ɗum ɗo fof ko hoolagol Allah e nunɗugol oya nde hettoyno arti tawtimo ton e fillodiri tawno be jam faaki oya ndaare teddingol waɓutu tun sa'i ka wallinɗen ɗon mi jonnitate ñallal kaariwal jonnitumo ñallal gal ɗon si heɓaaki bete hewtitumo andinamo fewndo heɓaaki ɗum kadi hara naafe naande si tawi on ti o ñawlori fi yoɓugol allahu newnanaymo o yoɓa si tawi on ti ñawlike fi heddingol allah subahana taala ukkindiraymo e tampereji o sonjo o ɓitto tawa ka yawɗa wohimo uggini si tawi na bandi si tawi a ñawlike yimɓe ɓe wallahi a ugginoto sa heddini ñamale maɓɓe ɗen a fondata e maɓɓe ɗum ɗo ko si tawi on ti bete no heddori ɓete kon alhaya'u si tawi woni rini etoɗen siɓɓe julɓe tedduɓe rewel laaɓi hanuɗi ɗin etoɗen ha sen ñawliki jonten eten ha sen ɗaɓɓay anniyeji moƴƴi allah subahana taala moɓidira e moƴƴereji adna e lahara allahu arsiku en adna e lahara moƴƴereji oɗo arsi wallitagol yimɓe ɓe wallito yimɓe ɓe taƴinanin kon simo mari feere yo andu ɗum tamo a yehunde ko ɓuri hawnade kon hunde ɓuy ko okkirta ko marabullah hafawa ko haaju maɓɓe ɓe okkirtama wona ɓayhiɗa haton jinni a okkede sa ndaari ɗum ɗo tawa no heewi ha feƴƴiti sen piyi misal ka ɓey nguure maɗa ka famiji mari toon neɗɗanke mo tawata no handi e walli yo janngu foti ko yo janngu fi barkolon a tawi ko pay ko fewko yoɓum dina allah woɓɓe no yangade ɗo yahaniɗo woɓɓe sénégal woɓɓe ka fuutaji yo ha nawnaji heɓa ɗum toon ɓe mari marɗo feere o larata programme maɓɓe ongoya ha ñande ngoore o gayna ɓay o yaltiti toon e nawnaje on woɓɓe tumbo saare fuɗɗoɗa noon ƴettugo oler ɗo okkatamo ɓawo hato jinna e ma o wallamo ha o janga hano walla o ha heɓanimo walla o ko jangira walla ka siɓe julɓe tedduɓe si goɗɗo hewtiɗa o naɗo o haton jinno maɗa moƴƴa ko ɗum waɗi haray neɗɗo yo wakkilo nde o okka o ndaara mon jinɗo okkede bo o wallitomo negol wata wallu goɗɗo wonɗen laaru daiman ko tawata o no haton jinna waɗa nane ɓay hiɗen wondi alaga hiɗen andidiri ɗen naɓidi hay sin haton jinna an ko min wallata ɗum ɗo ko hunde nde tawata yimɓe buyno jarri bora ɗum ɗo yimɓe ɓen ɗuytafete ko reere ɗande siɓɓe julɓe tedduɓe woɓɓe go reere ɗino ha joni kaka nokkeli ɗoftorɗi allahu subahana taala yeni waɗoyta bandiyagal mum ngal woodi e yimɓe ɓe tawata hande ka fewndiɗo kaka suudu kaaba maɗum kaka hajju mako ka umra ko ɗon ɓe yahata ɓe waɗoya gurdam maɓɓe faalerɗe deererankago maɓɓe ko ɗon ɓe holloytangu si tawi neɗɗanke yahi ka fof yahata ɗon ɗaɓɓoya yaafafuye ko ɗon wone yawde o tampinoya jiyaɓe allahu ɓen immorde e ɗaynugol woɓɓe ga mi wallete hajjoyata na hajjugo ngaw immorde e wi'ugol woɓɓe miɗo waɗanma otel to yoɓan ga sa hewtoyi tawa na gonga ɓeɗo ko honɗum yiwɗa si tawi fof yehi toon ɗaɓɓoygol yaafafuye kamɓe ko yeddugol allahu fii tun sayre ñiiri siɓɓe julɓe tedduɓe ɗum ko tana yo allahu arsiku en koyete ko yondinare e yankinare e jukko lawol moƴƴol ka ɗaɓɓere ya rabbal alamin aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah alazim li wa lakum innahu alghafuru rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استووا اعتدلوا. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة
وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.